Znam da ovo stalno govorim, ali ovo je sad stvarno najsočnija čokoladna torta na svetu. Hajde zajedno da je napravimo. Trebaju nam 2 kalupa za kolače. Poprskamo ih uljem, stavimo pek papir i još jednom nauljimo. U većoj posudi okupimo suve sastojke i kroz cediljku sipamo kakao. Prosejemo, kratko promešamo i sjedinimo. Sada je vreme da sipamo tečne sastojke, kratko ih izmutimo i prespemo nazad u suve sastojke. Promešamo dok ne dobijemo gustu smesu. Zatim prelijemo vrelom kafom i polako mešamo dok ne sjedinimo i dok smesa ne postane tečna. Sada je prelijemo ravnomerno u naše kalupe i idu u redu na 25 minuta. Kore su pečene. Ostavimo ih da se skroz ohlade. Vreme je za menaž čokoladu. Iseckamo je, a na srednjoj vatri dodajemo neutralnu pavlaku, vanilu i preko cediljke sipamo šećer u prahu, kakao i prosejemo sve. Kratko promešamo i ostavimo da se zagreje. Sada dodajemo našu čokoladu i iseckani putar. Mešamo dok se ne istope i dok ne dobijemo glatku smesu. Sklonimo sa vatre i prespemo u vatrostalnu posudu. Prekrijemo folijom i ide na hlađenje. Oslobodimo naše kore iz kalupa, pažljivo okrenemo, sklonimo dno i skinemo papir. Glazura nam se ohladila. Skinemo foliju i sada da sklopimo tortu. Nanesemo malo glazure na sredinu stalka i preko ide naša prva kora. Zahvatimo našu glazuru i prebacimo na koru. Premažemo i izravnamo. Postavimo drugu koru, ponovimo postupak sa svih strana. Špatulom napravimo uvojke i ulepšamo je menaž čoko dekoracijom. Spremna je za frižider.